Pamiarsa rauhia mangkin dresta budaya Bali, kantun serta terajek kerakse oleh umat Hindu ring Bali ne. Sekadi sane kepanggi ring desa Pandak Gede, antuk gegiras pasikian utsawa sejeroning ngemargiang upacarayatnya. Pinake puniki Cina bakti majeng ring ide sangyang widiwasa. Gegiras pesikian pesemetonan kepanggih ritat kala ngemargiang karya ngentek linggih ring pemerajan Agung Siwa kawitan ide Tege. Desa Pandak Gede Kediri Tabanan karya inucap mendui semertin sejeroning ngerajegang wari-wari ide betara mangdane stateraket guyup tur mesikian ring pesemetonan indik puncak karya ngentek linggih pedudusan alit caru balik sumpah miwa mupuk pedagingan kemargiang tanggal 11 Juni warsa kali tali 6 nepet ring Raina Sugian Jawa, penglingsir Geria Tegal, Dewa Mangku Putu Suryante Mausang, kewentenan pesemetonan wari ide Tege, puniki rau saking 103 dasa kakak, sanetaler wedar ring duro widangan desa Pandak Gede. Tiang iki penyangero pengayah sarang sami sepeton, pendan 130 kakak. Kewantan ring duro desa makeh pisan, sekadi Bobali, sekadi Tegal Mengkeb, Tegal Temu, Jelijih, rauh ke negara, amuniko anu pemargi semeton, sane wetan wari hidup utaro Idewa Tegah. Makna karya dua niki, ring darmaning karya, ngerajaga ngering parindi, ring mangdo presido, wari betara, sang saposiro, mak to pekayun sane becik, niko maknanya. Mangdor darmaning pekayun, bebawasan, pengerakatan semeton, naniko makna sesungguhnya karya niki. Mangdo presido paras-paros darmaning pesemetonan. Dudonan acara puniki pinake upacara majeng umat Hindu ring Bali antuk nyuciang wangunan suci saha ngukuang pelinggih ide Sangyang Widiwasa mangdani ketakson samian edan wanta matutujon antuk manggih keselamatan saha kesukertan ring jagate. Juliana, Bali TV.